Ka office jong ka District Legal Service Authority Southwest Kasil District Maukrowat ka lapenlong ya ka program ajing tip halo ka poverty alleviation scheme lani ka scheme ban penduna ya ka jingduk ya ka bala penlong ha office jong block development officer Maukrowat ha kani ka program uba esnong se na ka office jong BDO Maukrowat bat ka kong N hasha ka panel lawyer DLSE Maukrowat kilalong kinong ajing kren ha bakran ha kani ka program uba nong se ulai thu shapang ki babon ki scheme bakongsan pentre kambat penyo da ka office jong video nakabenta ka jingthmu ban kentiu ya ka jinglong jingman jong kibriyo baduna ha ka yok kot khamtam ya kitu kyong yeng ki bahab apo ka vilo property line ula pentip ru badon sibon ki scheme ki baidei bat ka jingseng kam ladi bat ka kambelas ngi khnang ban kentiu ya ka jinglong jingman jong ka yok kot jong kibriyo ki bodok dari India dari kategori hakaba isno tau kidon hagino mandong bat ban penroy ya dari kam penroy ya kidon mandong mai pisor kajing yo i kajing i mentah pada kalong ba kidon pendong kidong i kidan don kam bon snap kidan don kam bon kapor pani kenjo ya ki ek baro syaki ek ba kinong sor bane ijaka sor kidon jadi se lembar ini ki skill to kerokan kan sadar kapor bani kenjo hak bakum hak bakum kata standar kebanyakan kantor kiwe ro ini kalau kita ki poverty reduction program tiba let's say nakalian jungilang ini kami mantep tiba but let's say lah kita video kijing kuat itu kalau ini ngilang ni do ya kibre untuk blog lah dah hilang nadu ke village level nadu transsewa dan kibre untuk travel para kawan keren ni keren ini program ini scheme tiba nakalian office cuma video ni bertereka ada te kini poverty reduction programs ide programs kiba education joka kalau ban rat kong ya itu kadang kita beli dua orang balai dulu ban balai buru spa balai buru kajibab joka kalau namar buru umio ni lawat ban ketiu ya ayo kau pejunggu berkentil ya kan itu untuk pengamal sini. Nah tak ada untuk melihat buru spa kalau markampong nama beliau adalah takabu berkentil beliau kalau ada usaha spa. Ini poverty reduction program hakaba saindo reki berkentil beliau kalau coba betul. Bagi baduk kinom deh bangsa duksa berserta hendre makin lain na atau wangi cuy om berserta lain kejenduk lah itu PPL bilur kebetulan kan itu skim kebangi pensiunnya ya di baduk laneka kibangi om Perdana Menteri Awas Yojana PMAY Perdana Menteri Awas Yojana kan itu kali skim kebal lapen temai na skim baniju or mencoba Indira Awas Yojana IAY. Te kali skim PMAY ka anjing Arab bagi lain yang tu diberi kibahap apa ulai dijudo. Ki jing Arab na tentang ane kalong ba ka jing Arab kalong silak atau hajar na tentang ijaka plain kalong bagi ijaka serikor bat silak atau hajar na dijaka hari jaka lob kunjung isane na kali skim snaye balik ke PMAY kejing Arab na ko blog ini kalau kata sila ke baca plus ya kan kadon bro kejing ai na skim cispas ni ko ni tipane ka bible la kendai besar sini ti kidon bro segiwe kijing ajing Arab kan ni ka skim kiba la plus lan sa kapai kama kawai aku tak ada kijing Arab memang ba kilo bon ba nakaliang jong ka kong N hasha kala pentip sikipai ba nong song snong shapang ki babon ki jera kiba ka office jong ka District Legal Service Authority ka ai klam da COP sai ai nakabanta kitu ki badai hok banyo ya ka jingrap lengba ki scheme balakado haneng kalai thuru ba ka office ka yarap ru lengba ka ani kitu ki basem jing banwat ni apply ya kini ki scheme na ka jimom biang ki kot kisala ni nakiwepat ki jing ru office juni dengan ketang ban yarap ye pi yang bakaan
kumnu ban yo kajingira ban yo activity scheme ki but kami purpose ke jongi ke ban ay ki general awareness ya baru ki beriu ki ba dan kami kita awareness nama tips pang kita ki skills pang nama kita tips pang kata office ke jongi ke district legal services authority bapin dan kini ki junior ki legal assistance ki perikuan anak office ke jongi pilaban one handu report mapakubang ki any working hours di pilaban one pani lagi junior kubai ong ipa menel ba kajinduk kai kada jong kajinduk hi bat kai kada jong jindus pa hi denga ong ki ngathai kawai kada na ki kana kajinduk kadai ka jingbam yo ay ka hok ka jong ki tikini ki scheme ki bela batai ipa bat ka office jingiru kala banyara hi bat penyo ay kita ki scheme na batagi dok kisuk